kum kadak ban kenmau buram ya kalingkhu sngi kha ba hispa sa punyo snem jong unong ya le lai lut kari Sardar Vallabhbhai Patel matakasngi lapanlong ya kajing rakhe ya ka Rashtriya Ekta Divas. Menteri Rangba Duk Kari Narendra Modi ulashim ya ka salute ha kajing ya parade jong kajing rakhe ya ka Rashtriya Ekta Divas kabala long ha umat Statue of Unity ha Kevadia jong ka Jilla Gujarat mentakasngi. Kihe kaseng Kongres kiba kentup ya Presiden kaseng Mallikarjun Kharge ka Sonia Gandhi bat kiwei kila penlong ya kajingkan mau buram ya kalingkhu sngi yap jong ka Menteri Rangba Barim Kari ka Indira Gandhi mentakasngi ha Shakti Sthal. Kasian jam ka bakrau ha kajing penyaso lemba kileng sun ha kathan ha kabala pelat ya lai teli kileng sun kiban penyaso ya santeli kisorba kata ka Assam ka Arunachal Pradesh Meghalaya Manipur bat Mizoram da Menteri Ubadai Khmi ya katanat leng sun ka soka padang Ujoti Raditya Skindia kajing rakhi ka basaw sngi lenter ya ka chat puja lapan kut no mtaga step da kajing aingu ya ka sngi ka badang shumi hakaleng ki benta jong kari ka bakanthop ya ka Jilla Bihar UP bat Delhi.